CBN arakzautu nan dilakte in nangkot kan intlay na. May nikul, zanlay sumlam pali tiang thong kan let khomi kan rakchimlay. Kanile yazachu peng a, as a sira kap ni khote chewkhat an khangcha a, in zathum la somruk leng achiam. Sakay ram ten kani peng, naji, yuata yuale, we chang kwa na a, as a sira kap chu may lekwa a an lut i, in zanni leng an khang tia, tol chung min hani an chim. As a sira kapo chu may lekwa zing a, naji kwa an khang i, yuata yuale we chang kwa na chu, chun nu somlam pakhat le chew shong a an khang tia thai ese. As a sira kapo ni may lekwa a an khang, naji kwa chu avoy ni nak may in an khang. Yuata yuale we chang kwa na zong an khang, chin down tivat luan chu, vin him nak kan toa tia an ti i, khwakhat nu khwakhat may in an khang. Tol chung mi chu athi mi le ai hlia mi kan umlaw. As a sira kapul an rak phan hlan a, kan zaam di tia, tol chung mi pakhat ni achem. Yeza chu peng, yele chun a, may nisuri in lay riat tiang, khote lay suri chung a, mizipi in zale somruk la pathum chu, as a sira kap ni an khang tia, yele chun PDF sin in thai ese. Shwela khwa tal in, khote lay suri chu, as a sira kap ni an khang cha a, in zala somruk la pathum achiam tia, yele chun PDF ni chathan an chwa. Bu naga gyurela pu in, tuamvo ngay tu pa le, ahoy le pali an tlay na. Yanggong ram 10, tanlim bu naga gyurela pu in, tuamvo ngay tu ku buti le, gyurela pu chungtal ahoy le pali chu tlay an tong tia thai ese. May lay rezan a, tanlim bu naga gyurela pu in, tuamvo ngay tu ku buti chu, lang taya a, as a sira kap ni, kwal chazin an chek leo a an tlay. An tlay lan zer a, buti anupi le api zong as a sira kap ni an rak tlay na tia thai ese. Tanlim bu naga gyurela pu in, tuamvo ngay tu ku buti an tlay athai zingzan a, chung tal pali ahoy le zong, siyam nam he an tlay ve na tia thai ese. Tanlim bu naga gyurela pu in, tuamvo ngay tu ku buti an tlay di in, ahoy le pali chu tamadi lam a, kuche bom long kwa, bistol zun thum le, kwan som kwa le paruk he an tlay na. An ma he ape tlay mi pau chu, raring te in, nan ahaw tia, tanglin thong zam nak ni an langtar. As a sira kap le RCSS chu, nihin may nikol a anitong. Miyaw lay ni ramday ton ruahnak asom mi na a, akay ve mi RCSS chu, nihin may nikol a, as a si he ton nak an ngay lay tia, may lay kwa a toa mi, thong pang fientar nak toa leo a, zomin chun ni achim. Miyaw lay ni asom mi na chong a, siyam tlay buhra chu an kay. Buhra chong a miyaw lay ni bukhat nu bukhat in aton na lay. May thadong akin, bunga rong he anitong lay tia, zomin chun ni chun achim. Ramday ton ruahnak akay mi, buhra chong a, buthum long hi ngiathlaitu chairman ang kay kaw i. Adang busuri chu, vice chairman le, secretary long an kay tia thai ese. Ton ruahnak somnak a, an CAR min tu mi akay ngading hi, KNU, KNLA, PC, PNLO, ALP, RCSS, DKBA, NMSP, LDU le. An CAR min tu lo mi, UWSA, NDAA, SSPP na an kay lay tia thai ese. Zaam in a thup lengmangmi ralzaam nun. Karen ram a ngak chiatal in, himnak mun a ador mi ralzaam na chu, as a sira kap ni kahdaih nak atwa lengmang ruang a, ani thup tia nak mun ma lila a, himdaw in ani thup chin tia, ralzaam abom tu, Free Burma Gang Girls, FPR puni thong antan. Ralzaam na hi as a sira kap kwan he, alat na khor chung a ani thup. Akul nak atam tuk mi khor chung a, bobu in an kalka mu asi tia achem. Karen ram ta thong pengkom, leke kom hun ma a. Karen khote chu, van long le siyam ngam pol man in, kahdaih nak atwa cha a. Khote pol an kang, ma apu mi zong an tia achem. Valay ral pi panin nak,
nu in afak bikton asimi Myanmar ram chung Kahdaih nak rong a nak mun kaltak in azam mi 1 million leng an si chang tia UN le ralzaam bom to free Burma gangers ni athan Kahdaih biaruahnak in asi khomi aphi chuak pawl tia ngiathlaitu pawl ruahnak tuni mai nikul a athok mi Kahdaih biaruahnak chung in aphi chuak a lai tia SAC bichim nak no ngai tu ni achim Myanmar ram a sham in oknak lak asin nu kum khat leng nu a tlang chung shem tlai phu pawl le SAC karlak biaruahnak a tlang chung shem tlai chiu khat chu kai loading in bekhya nak an ngai sham in oknak lak asin nu a avai khat nak biktwa asimi biaruahnak a zeibantuk harnak le zeibantuk aphi polda achuak khau timi chung a ngiathlaitu chiu khat ruahnak pol fan in VOA ni alangtar hi biaruahnak he petlai in Major General Zomin thunni rakap shreitu lubik ni hi biaruahnak in aphi chuak umding in kan chai lai tia achim chami asichang aphi chuak a khomi chung a Myanmar ram khelai ngiathlaitu uye thunni aphi chuak a har ngai lai tia karwa Nationwide Ceasefire Agreement NCA a min athu mi polcha a chun apai launa in NCA a min athu lo min ha cha a chun an holding mi kong hi kumdong ni le kumret phunram he akal asia chun phungram athar intel than ase khomen chuchung a thajang athong mi United States Army UWSA hi SAC ni bia arwa kholai mo timi hi apipi deu tia karwa asnan in ruwa channak a pa mi chung a Kahdaih biaruahnak a atal lengmangmi kuku chi ni abik chu rakap shreitu lubik ni ama pumpak in aton nikna chun zeibantuk rikhya nak le zulphung man umlo in zalong te in barua kho asi tia National Day a achim cha a vaidang biaruahnak bantuk he a khat telo tia kamu chun khatlai phu pol zong harnak an ngei chiu cha a mahi chan tha a an man kho asia chun luatnak pakhat an mulai tia karwa chan chuban tuk in ruwa chan nak a kho nak nga uye thunni biaruahnak atluan kho nak nga tlang chung shem tlai phu pol ni an chwapi mi chung in zeiban tuk khita federal phun chung a alu cha a SAC lai in alnak lai lo phungsham thartel than nak chan akan pek asia chun katel than lai tia bekam nak atwa asia chun atluang khau chuti salo in alhan lam anzul than asia chun afoi lai lo kuku chi zong ni Myanmar ram a boinak pani asimi democracy le federal he a petlai mi natlak nak an ngai asia chun ram khelai athami mui sampakhat achuak lai tia karwa rakap ni ram khelai a katal talai lo timi bianha achim asia chun mipi zum nak zong akar khomen thlan nak cha a natlak nak an ngai lai Asian Special Representative bantuk in ramdang taltum nak an petlai kho asia chun ram khelai boinak aphi chuak kho nak lam athok tia karwa chun tu tam biaruahnak atlam tling lo asia chun biaruahnak kho than ahar changlai i Kahdaih nak zong afak chinlai cha a thinphang asi tia achim chap